Iki kibiroho bwa nyuma ya Rubindi Ruhumba Town Council okushara uruguto rw'akatare eri kugezaho ku ruhangusya kandi nuko kumaraho umwanya gw'abashubuzi babire batireho imidara yabo. Twara kubana abaturi banyarwanda turi bashari y'abanyarwanda abebembezi bafurira abashubuzi aba babatwara uruguto rwa Zanombe arubaju rwiteme. Tube turiyaho bija batisindika ngo umurgoho itwasi kubendaho harabeho uruguto twirire nyuma kutube turiyaho ngo umurgoho dakikibiri ngo umurgoho umugende tuje tuborekaho gukora batureta nebintu byafa nebintu byona byahwaho twine no turya shamushanje bakaba bampikire ne muhorona batebe ibintu byamba bishisha kandi behakana bataba ngo tokubamaya kandi bo bayizere bakafosinga aba kubareta abashubuzi aba babire bamara hebiro bina aha mwanya wo Town Council bire bahire kandi rizo babe kitongoreke byo bahangwe cyanema baba hebiro bibiri byonka ko bantu barugaho abo kubagwanya mahebiro biri kuturagarucyaha ndubantu garuka umuringo guri wamwasetegere nyowe ngiye mfaka zinyi n'abana banje ibanya kafana semya 15 nimbaza kubura cyo kuri abana banje mureke kunkora kubinywahate ntadabuka mureke kunkora kubi iki cyatabura abakazi nuko kurumba office zabebembezi babo abakaza babasha chairman wa district ya Mbarara Didas Tabaro okutaho mu nshonga zabo kandi no kuteza imbereje itonka government tukubasa kwiciriza kugira ngo umuntu mubinge kandi utine horo kumuteka baba takubasa kwiza bakabanza ba reporting mu office yanjye bangambira ngo harensho beje nyotinka basa kwiciriza instead nyo hateshaje naza kwigura ho mushango gukuteganisa abantu banje Abwa TV West ndi Evans Tarima Kashari Mbarara.